A za danas što biste nam preporučili? Evo, vama bi preporučili odmah iz prve kombinaciju iz hladnog predjela salate od hobotnice, karpača od zubaca i karpača od šampijera. To bi bilo za hladno predjelo, za toplo predjelo bi preporučili gratinirane kapesante sa žara. Za treći slijed malo čisto da tek toliko probate zelene integralne ili bijele tjestenine, znači naše sa domaćim kozicama i repovima škankama. Apsolutno, znači tjesteninu zelenu, žutu, tagliatelle, parpadele i njoke, to je naša osnovna tjestenina koju samo. I za glavno jelo će naravno biti danas, pošto je doba tramate, bit će zubatac, znači sa grila, u rasponima od 80 deka do 6,5 kg. Čovjek zna koje je danas doba za korivu. A vino koje bi išlo uz to jelo? Pa vino servirat ćemo vam za početak Malvaziju kroniku ili Kozlović po želji što budete željeli, znači 2014. godine, ili možda ako ostajete samo pri čaši dvije, čak ne bi bilo niti loše, možda Gran Malvazija kronika iz 2013. barikirana, 12,5% alkohola, a za zadnje ćemo završiti uz desert, znači naše domaće rožade dubrovačke, cheesecake-a, torte od crne. Tako radimo, znači naša dnevna ponuda kolača je znači torta od mišljenja, domaća dubrovačka rožada, domaći cheesecake naš, znači domaća torta od crne čokolade, od bijele čokolade i miješane crne i bijele čokolade. Plus čokoladni sufle ili čokoladni mus. Šta bi prije? I kreme, znači općenite kreme koje imamo u sastavu su kreme mascarpone, tiramisu, stracciatella, panna cotta. To je osnovni dio. Eto, što više reći? I uz to ćemo vam jasno servirati čašu muškata Kozlovića. Eto, ništa, bacimo se na posao. Bacimo se na posao.